Kako je veštačka inteligencija u Velikoj Britaniji prevarila policiju i proizvela nepostojeću utakmicu, posle čega je nastao i međunarodni skandal. Naučnici upozoravaju na pogrešne informacije, zašto se dešavaju halucinacije veštačke inteligencije i da li je moguće sprečiti ih. To su samo neka od pitanja za konsultanta Centra za digitalnu transformaciju Privredne komore Aleksandra Mastilovića i IT eksperta Interpola Srbije Miloša Andrića. Dobro jutro. Dobro jutro, dobrodošli. Halucinacija veštačke inteligencije, da nije popila nešto, šta se malo našalimo, ali ozbiljan fenomen, jel? Ne, apsolutno nije se napila. To je prosto način kako ta tehnologija radi. Ona ima jednu jako ružnu osobinu. Ja uvijek kažem da se radi o ljudskom biću, verovatno ne bi bio krug prijatelja. To je, u sve se meša i nikad neće priznati da ne zna. To je princip. Koliko će veštačka inteligencija biti dobra u nekom zadatku koji date, zavisi od toga kako ste pod navodnicima odgajali, odnosno kako ste trenirali. Zato je u stvari presudna ona priča o sektorima, skupovima podataka kojim trenirate veštačku inteligenciju i onda na kraju u skladu sa tim dobijate i odgovor. Naravno, ona evoluira, ona uči, isto kao što dijete uči i observacijom. Znači, dok mi koristimo veštačku inteligenciju, ona se trenira, zbog toga su nam ih dali da besplatno koristimo pod navodnicima besplatno, jer mi našim korišćenjem praktično treniramo te alate, ali također moramo biti svjesni da tek u posljednje vrijeme... Ona skuplja podatke. Apsolutno. Ja mogu da slažem njoj što hoću. I ona će i to da koristi. Ona će, ako već do sada nema dovoljno puta prolazak kroz trening da je neko objasnio da su 2 i 2 4, na početku korišćenja ChatGPT-a tamo u novembru 22. godine, mnogi su govorili ChatGPT-u da 2 i 2 nisu 4, nego njihova žena kaže da je 5. Dobro. I onda ona kaže odgovor ChatGPT-a u verziji 2, tada bi ja se izvinjavam, vjerovatno je 5, pogrešio sam. I prihvatio je čak tu korekciju. Danas će reći ne, nisi u pravu, danas je puno više samopouzdanja u verziji 5.2. Naravno, već odbija da radi medicinske savjete, odbija čak neke pravne, odbija da pretražuje vaš matični broj, da vam krši zakon za zaštitu podataka o ličnosti, ali to su tek neke od korekcija koje su nastale zbog različitih vrsta problema i zloupotreba, halucinacije, samo jedna od mnogih manifestacija. Ali mnogi korisnici u stvari ne znaju da chat-botovi mogu da pogreše i totalno se oslanjaju na te pogrešne informacije. To je u stvari skup tih nekih informacija gde on pokuša da napravi neku složenu priču. Mi moramo definitivno mnogo više govoriti u javnom prostoru o tom alatu. Mislim da nije do alata. Nije ni do automobila, morate imati vozačku dozvolu, protivno ćete se verovatno zabiti u neko drvo, ugroziti sebi život i drugima. Tako isto je sa veštačkom inteligencijom, ona radi odličan posao, ali morate, znate kako da je vozite. Tu dolazimo do pitanja treninga i edukacije. Nije sve zdravo za gotovo, ljudi su uglavnom se zaleteli da koriste, nisu pogledali ni jedan trening koji ih imam na YouTube-u koliko god hoćete. Pogotovo nisu otišli neki profesionalni, ozbiljan trening. Centar za digitalnu transformaciju upravo u privredi nudi čitav seriju takvih treninga. To čak imamo i skupe sa zvaničnim diplomama, imamo brze jednodnevne, relativno jeftine. Pokušavamo da omasovimo tu priču, je zaista važno da doprinesemo razvoju jedne opšte digitalne pismenosti. To nam je presudno kao državi za 21. vijek da bi ostali konkurentni i da bi imali neku vrstu tako digitalne suverenosti i nezavisnosti. Evo, proizvela je nepostojeći događaj utakmicu između Makabija West Hema kao veoma, što se kaže, rizično, bezbednosno. Ispostavilo se da ta utakmica nikad nije ni odigrana i tako dalje. Uspela je da zbuni policiju. Pa još jedan dokaz primjera da, ovo što je kolega precizno izneo, to je još jedan dokaz primjera da korišćenje veštačke inteligencije, pogotovo u strukturama, dakle, bezbednosti, uopšte generalno u javnim institucionalnim telima mora biti regulisano na jedan određeni način. U ovom primjeru možemo da vidimo, dakle, konkretno da je osoba koristila veštačku inteligenciju javno dostupnog karaktera, odnosno komercijalno dostupnu veštačku inteligenciju. U pitanju je, dakle, Copilot, Microsoftov Copilot. Naravno, Microsoft se ugradio od toga apsolutno odmah u startu iz jednog prostog razloga što, znate kako, ja sam proizvođač automobila, ovo što je kolega rekao, ali ja vama dajem auto, svako ćete vi upravljati tim vozilom, to je na vama. Međutim, u isto takvu ruku možemo da kažemo da i policija... Znate da će ovo dovelo do zabrane... Tako je, tako
zabrane da zato što je gledalcima, došlo... da navijači Makabija dođu na utakmicu sa Aston Villom, je li tako? Tako je. Zato što je došlo do halucinacije. U stvari, o čemu se radi? Da li je to halucinacija ili samo skrejpovanje, odnosno skupljene podataka koji su nekada istorijski bili prisutni, dakle, u online prostoru, to je u stvari ono što je bio krajni finalni proizvod. Međutim, isto tako možemo da kažemo da i policija, dakle, Velike Britanije može da se ogradi u ovom slučaju iz jednog prostog razloga što, dakle, svaka individua koja ima bilo kakav dodirnih tačaka sa operativnim podacima prolazi kroz određenu obuku. I vi kada, dakle, i prolazite kroz tu obuku, vi pišete takozvani consent, odnosno saglasni ste sa uslovima korišćenja i protokolima koji se vama, dakle, primenjuju u takvom slučaju. Da li Ja su se to podaci... plašim da ova inteligencija ne proizvede treći svetski rat ili ne znam neki veći sukob. Da li veštačku inteligenciju onda poenta je da ipak ne možemo da je koristimo kao glavni izvor, nego kao pomoćnu alatku i da sve što u stvari nam i napiše, da ipak treba da proverimo te neke bitne informacije. Vrlo lepo ste to zaključili. To je u stvari suština. Znate koliko se dešava, pogotovo u informacijnim tehnologijama danas, a evo složit će se i kolega, koliko je to dinamika, dakle, uopšte poslovanja, da dosta kolega, čak i kod nas, da kažemo u struci, pišu neke stvari, koriste veštačku inteligenciju bez prethodne provere, dakle, tačnosti tih podataka ili da li je došlo do kršenja, dakle, ne samo, dakle, podataka o ličnosti, nego uopšte mnogih nekih drugih stvari. Vidim što Dejan Mladić radi u svojoj majci. Veštačkom inteligencijom prikazao je kako je kod njih u dnevnoj sobi došao Vučić, sedi i tako dalje. Video sam, da, to je dosta... To je presimpatično. Da, to je zaista bilo simpatično i to je, eto, jedan primjer kako može to se iskoristiti na šalu. Ali, znate, to je uvijek mač s dve oštrice i tu mora čovjek biti jako pažljiv, kažem, pogotovo kada su u pitanju ovakve stvari. Kako prevere Trumpa da se Rusi iskrcavaju na Grenland? Pa šta onda da se očekujemo? Znate kako, znate kako. Mi smo jednom govorili u emisiji, dakle, ono što mi vidimo sad na površini, ono sa čime mi možemo da imamo interakciju sa takvim modelima, to je odavno prevaziđeno, dakle, u vojno-bezbednosnim strukturama, dakle, ozbiljnih zemalja koji ulažu novac u to. To su inovativnosti iz dana u dan. Otišlo se mnogo dalje, jel? Ba, naravno, otišlo se mnogo dalje i to mi ne, dakle, važno je uvek kad pričamo o veštačkoj inteligenciji razgraničiti šta je ono što mi zamišljamo kao model veštačke inteligencije, ono što je javno dostupno, gde mi imamo pristup i ono što se koristi u sistemima koji su zaista zatvoreni, koji nisu javno dostupni. To je uvek kada god, jer često se pogotovo u javnom prostoru pominje veštačka inteligencija vrlo često, ali se da kažemo, konotacija nije ispravna, jer ono što mi, kažem, zamišljamo, to su obično modeli koji su, ne smo mi, kao što je do čega smo došli, nekad je bilo nezamislivo da imamo mobilni telefon, je li tako? Mislim, a funkcionisali smo svi. Sad je nezamislivo bez njega. Šta će biti sljedeće, pitaj Boga. Pa vidite, vi već ulazimo u jednu fazu, ajde, neću toliko grubo, da to je ipak grub izraz, ali ajde, koristit ćemo tu paralelu čisto da se razumemo, u jednu fazu polutranshumanizma, što može imati jako dobrih benefita ako se iskontroliše na jedan kvalitetan i pravilan način. A to je ovo, dakle, celokupna svest, podizanje digitalnog suvereniteta, razumevanje opštih opasnosti. Jer, znate, to je rapidno napredovanje tehnologije donosi nove izazove. I to je potpuno normalno. Sad, imamo onaj deo, kolega, ja smo pre početka emisije baš o tome razgovarali, onaj segment ko želi da prihvata prinosu veštačke inteligencije svakodnevno, a postoje ljudi koji jednostavno nikada u životu to neće prihvatiti i to se treba poštovati. Evo, ja moj prijatelj instalirao ovaj chat GPT i tako dalje, izvezao se sa nama kao to mu je kao, evo, pričam sa devojkom i tako to, i pita neka pitanja, počeo da je pita neka lascivna pitanja i ona mu zapretila tužbom. Zamislite? To nisam... I tačke zakona mu rekla šta je mizoginija, šta je ovo, šta je ono. Zanimljivo. To su upravo reakcije na što je to kompanija OpenAI bila prinuđena da uradi, odnosno tvorac ChatGPT-a, zato što kada je u pitanju baratanje sa emocijama, tu se desio jedan ozbiljan incident u Kaliforniji, a to je da jedan dečak koji je imao onako psihološke probleme, bio neko vrste depresije i tako maltretiranje u školi, od svih mogućih opcija potražio je u ChatGPT-u svog prijatelja psihoterapeuta. Obzirom da je veštačka inteligencija među nizom osobina loših, ajde da kažem ipak u ovom kontekstu, ona je povlađena. Dobro. On, kako je bio očajniji, ona ga je na kraju, kada je odlučio da se ubije, ona mu je pomogla. I uslijedila je tužba roditelja. To se upravo vodi spor pred Vrhovnim sudom Kalifornije. Samo pomogla da se ne ubije ili da se ubije? Da se ubije. I, nažalost, uspešno je to se desilo. Roditelji su tužili. Znači, niti je ChatGPT obavestio nekoga, niti je njega odgovorio. Bukvalno kako on rekao da nešto želi, tako mu je ona pomagala o tom nešto želi.
Sada već ChatGPT pruža otpor, na primjer, takvim situacijama. Čak nije kompanija čekala ni ishod tužbe, već je uvela te mehanizme. Odmah iskače brojevi telefona za pomoć, javi roditeljima. Čak ako roditelji imaju nalog na ChatGPT-u, njima će poslati veštačka inteligencija obavještenje. Ohrabruje na neke druge... Ko odgovara u tom slučaju sada, ukoliko je... U principu vidjet ćemo kakva će presuda biti. Očekuje se odgovornost OpenAI kompanije, oni čak i ne beže od te odgovornosti. Naravno, sad se vjerojatno raspravlja o novčanoj odšteti porodici u tom smislu. Detaljima, oni su odmah prihvatili da nisu razvili mehanizme prevencije toga i dozvolili su da pokuša da emulira emociju. Veštačka inteligencija nije programirana za emocije. Vi, nažalost, imate neke druge vrste poremećaja. Recimo, imate primjer ljudi koji se zaljubili u veštačku inteligenciju. Ima poremećaja. Bilo je venčanja sa veštačkom inteligencijom i svi ti zanimljivi događaja širom svijeta koji pokazuju da ipak značajan broj ljudi nije na pravi način shvatio šta je veštačka inteligencija i možda i samo ime te tehnologije mogli smo je zvati XYZ, kao što se zove blockchain ili 5G ili bilo šta. Kada date riječ inteligencija, svima se nekako palio hollywoodski scenarij nekih robota koji hoda na dve noge koji će nas na kraju podaviti i osvojiti. Ali tako to zamišljamo, da. Tu se javlja to pitanje pravne odgovornosti, zato što, evo, na primjer, jedan moj prijatelj je bio u San Francisku i tamo se vozio automobilom, robot ga je vozio i tu se postavlja pitanje, ako se desi neka nesreća, udes, ko odgovara? Vi kao vlasnik automobila, robot ili kompanija koja je napravila? Jer nas je autoindustrija naučila da mi preuzimamo odgovornost onog trenutka kada kupimo automobil. Ko je u ovom slučaju odgovoran? Sjedinjene Američke Države su to malo maglovito riješile što se tiče pravne strukture. Mislim da će na kraju priče završiti prema proizvođaču automobila, koji na neki način, kad ih pusti, morat će da uvede prevencijske mehanizme, da spriječi sve što može da spriječi, čak i da mi korišćenjem ga dovedemo u takvu zabludu. Znači, OpenAI je bio dužan da spriječi da se to ode u pravcu psihoterapije, odnosno savjetovanja, pogotovo povlađivanja prema suicidu. Tako da Evropska unija je vrlo jasna što se tiče Artificial Intelligence sektora, odnosno direktive veštačka inteligencija, a Srbija je na pragu da usvoji također zakon koji će se na taj akt odnositi. Kaže da za sve visokorišćene aplikacije postoji obaveza i proizvođača i korisnika i onoga distributera koji to pušta na tržište, ako postoji posrednik između proizvođača i korisnika. Svi imaju svoje role i obaveze su visoko sve rizične primjene AI-a da prođu startni audit, mora postojati transparentnost kako dolazi do donošenja odluka. U slučaju se desi incident, mora se veštačiti zbog čega se desio taj incident. Pojedine zemlje su već poradile na zakonu. Naprimjer, Italija je prva zemlja u Evropskoj uniji koja je uvela kontrolu upotrebe AI, pogotovo kada je radno okruženje u pitanju. To je još dopuna na direktivu Evropske unije. Znači, neke zemlje su otišle dalje. Italija u tom pravcu, recimo Danska u smislu deepfake, odnosno lažnih prevara, to su ove manipulacije, da je predsjednik bio posjetnik kod neke porodice. Znači, Danska jasno rekla, vi ste jedini i unikatni vlasnici svog lica, svako ko vas stavi u bilo koji kontekst tako, odgovarat će. I pored raznih povreda, neki način vam je dala i pravo da ih tužite po nivou autorskih prava. Ne znam da li ste čuli za slučaj, u Kanadi ste imali kreirani band rock koji uopšte ne postoji, koji je postao hit sa 25 miliona pregleda. Kad su ljudi počeli tražiti, dajte nam koncert, shvatili se taj band ne postoji. Iza je stajao neki momak koji je sve to orkestrirao, koji se u muziku razume, očigledno. I veštačka inteligencija je pravila i spotove, izmislila likove i kompletna priča, čitav kanal koji je monetizovan, čak bio na YouTubeu. Bilo je ono da je ChatGPT naveo da je Papa Franja živ, pa je kopilot nije znao da je Švedska članica NATO, tako da ima dosta grešaka kada su elementarnih. Puno grešaka, a recimo Google Gemini je u prvim fazama, kad ste ga pitali kako se rešite depresije, dadne vam 3 dobra savjeta na 4. mjestu, kaže neki korisnici na Redditu na forumu, diskutovali u opciji da se bace s Golden Bridge-a, on to zvanično stavi kao odgovor. Kao 4. opciju. Tako da je to već bilo i zvanično nagovaranje. Znači, postoje te greške. Ljudima moramo objasniti. Veštačka inteligencija ima značajne ograničenja. Halucinacije su samo jedna. Druga je, vi danas, pogotovo vama novinarama, morate biti jako oprezni kad vam neko pošalje snimak o događaju. Snimak može biti potpuno kreiran da se nikad
nikad nije desio. A sada sa tim mogućnostima tehnološkim teško je ne tako jednostavno otkriti šta je fake, šta nije, šta je pravi snimak, šta je montaža neka i tako dalje, čak i u onom primitivnom obliku teško. Upravo, i bit će sve teže. To je znači jedan nivo da imate predrasude veštačke inteligencije koje delimično unose ljudi zbog podataka koje mi treniramo. Recimo imate predrasudu na polnoj osnovi da favorizuje, ako koriste veštačku inteligenciju kod zapošljavanja, alata za zapošljavanje, recimo tradicionalna inženjerska zanimanja bila muška, on to može ekspandati u 21. vek, što danas više nije tako. Onda imate konfirmacioni bajas, to rade društvene mreže. Ako ste vi liberal, počnete lajkati sadržaje liberalnog karaktera, on vam sve više nudi taj sadržaj. Ako ste konzervativac, sve više taj. Prepoznaje šta vi... I povlačio. A znate koji je problem? Problem onda nastaje u tome što vi nemate mogućnost kritičnog razmišljanja da sučelite to. Jednostavno vam ukine deo informacija iz vidnog polja. Tera vas u jedno umlje. Tako je. Ali da vas pitam, ko je sada najdalje otišao u upotrebi veštačke inteligencije i razvoju, koja zemlja, i kako možemo to da gledamo, vidimo i da se sve više koristi u ratne svrhe. Pa da, zemlja, to je dosta ovako diskutabilno, možemo reći kompanija. Tako je, da. Dakle, pa pored ovih kompanija, kažem, koje javno imamo dostup, imamo dakle i kompanije kao što su Boston Dynamics, imamo dakle i kineske kompanije koje ako primetite recimo Kinu, koliko ima veliku ekspanziju dakle, veštačke inteligencije uprime se u fizičkom, kinetičkom svetu. To je, dakle, ono što je de facto stanje jeste da ne samo da se koristi, dakle, u vojne svrhe, nego se koristi i u bezbednosno-policijske svrhe u smislu poboljšanja, koristi se u medicini, koristi se, dakle, u svim segmentima društva u kome je danas prosto nemoguće. I znate šta, još jedna stvar, vi danas kada se zapošljavate maltene u bilo kom, da kažem, sferi poslovanja, jedna od osnovnih stavki jeste da li znate da baratate i da li razumete opšte razumevanje veštačke inteligencije, kako funkcioniše da biste mogli da obavljate svoj posao. Pogotovo ovo što sve izneo kolega, dakle kod novinara, šta je važno recimo da se razume, da vi možete prepoznati da li je deepfake, da li nije, da primate način kako da proverite informacije, onda recimo poslovi medicine. Bili smo banalne stvari, kod nas, evo onaj časopis Nedeljnik objavili su lažni intervju sa Trumpom. Da, koji su, i to preko Twittera, nije još ova veštačka inteligencija toliko bila razvijena. Zaneli se malo, ajde. Ovi su objavili iz danasa lažni intervju sa nekim Danielom Smithom koji se nije ni rodio. Pa znate koliko diplomatskih problema se dešava na diplomatskom nivou upravo zato što je neko negde video nešto što je mislio da je istina, a u stvari je deepfake ili je možda samo neki image prompt generation ili tako da ili neka manipulacija. Može doći do kakofonije u komunikaciji. Naravno, da. Vidite, da vam kažem nešto. Ne samo da može doći od takvog problema, nego, kažem, opet može, ono što je jedna od stvari koja je u bezbednosti, kada ne pričamo samo o informacijom bezbednosti, pričamo o globalu, jedna od stvari jeste problematika, jeste to nasilno, ovo što je kolega spomenuo, društvene mreže, kako će vam davati algoritam onaj sadržaj koji vi želite da vidite, to nasilna promena percepcije stanovništva ili individue. Samo 800 miliona korisnika nedeljno koristi chat GPT. Pazite, to je samo jedan model. To je samo tako jedan model. Da, znate koliko da. Plus, ono čega mi nismo svesni kada pričamo o takvim stvarima jeste da se i u pozadini, znači u pozadinskim procesima, kod određenih aplikacija ili tehnološko-tehničkih rešenja nalazi takođe veštačka inteligencija koja da kažem, u 0.24 non stop radi. Pa mi ćemo se izveštačiti potpuno. Ne, znate šta je u stvari suština? Suština je podići svest, razumevanje, raditi na konstantnoj edukaciji do edukacije. Šta je suština kod informacijskih tehnologija? Ja volim to često pomenem, jeste da razumete da ništa ne znate, da biste mogli nešto da shvatite. Znači, vi morate krenuti uvek od nule. Jer šta se dešava? Pogledat ćete određene tehnološke, dakle... Ja sam stalno na nuli sa ovim tehnologijama. Ali hoću da vam kažem, pogledat ćete određene licence, pogledat ćete po kom modelu, dakle, funkcionišu. Dakle, na svake 2 godine se radi obnova. Tako isto se podrazumeva da ćete i vi sami, dakle, toliko postoji dostupnog materijala online, da ćete sami jednostavno podići svest. Kao što znate da vidite kako ćete upravljati kolima. Vi ste vozač automobila, pa ćete razmišljati o tom autu, možda i o nekim potencijalnim, da kažemo, i problemima koji mogu da nastanu kod operatiranja takvog vozila. Tako ćete isto to primeniti, dakle, jer prosto se nalazimo u 21. veku sa rapidnim napredovanjem da će to ne može da nestane, to da se razumemo. Samo je pitanje na koji način ćemo, tako je da... Evo, ako mogu, samo jednu stvar da dodam. Znači, mislim da je uz edukaciju važno da uvedemo i neku vrstu zdrave paranoje. A to znači opreznosti kod pristupa informacijama. Nekada
pre interneta, pa i pre društvenih mreža, možemo reći da u javni prostor neku vrstu ekskluziviteta ste imali vi novinari koji ste vodili televizijske radio emisije i tako dalje. To je bio pristup koji je bio megafon prema javnosti. Danas zbog društvenih mreža praktično svako je pod navodnicima i novinari, čitalac istovremeno, odnosno može generisati sadržaj. Može. I sad naravno vi tu imate i ljudi koji ne znaju temu, imate ljudi koji namjerno, zlonamjerno, znači manipulišu informacijama. U Kini recimo sad uveden zakon no degree, no talk. Znači, ako nemaš, zabranjeno je na društvenim mrežama u javnom prostoru komentarisati bilo šta za što nemate diplomu, inače to da kažnjavaju, naravno, oni nisu baš potpuno demokratsko društvo, pa to može proći. Ne mogu da kažem da li je to ispravno ili ne, ali sigurno će smanjiti... Nije to ni loše. Pa nije ni loše, ali naravno uvijek je pitanje gdje su granice degrija, puno stvari interdisciplinarno, da li će to biti zloupotreba, ko je ta mera, šta je prekršaj, šta ne. Uvijek je to pitanje kako da sudite pravedno. Ali generalna priča mora imati tu opreznost i zbog deepfake-a, recimo novinare. Onda mi svi, da li je intervju zaista pravi, da li je medij pravi, imate lažnih portala, lažnih profila, lažnih prodavnica. Vi naručite majice preko Facebooka sa neke stranice, dobijete ciglu unutra, kamen. Svašta se dešava. Znači, prostor je internet potpuno nesiguran. Mi možemo da ga, ne znam, uporedimo sa nekim fizičkim prostorom nekog geta, onako prilično lošeg, koji zamišljamo iz nekih filmova. I zaista tu treba znati plivati malo ono krence koji put preko ramena zastati. Ne kažem da ne koristimo, ne kažem da bežimo od toga, naravno, puno je dobrih stvari, ali jedna vrsta opreznosti, pogotovo ako ste svesni da u tome niste najveštiji. Evo, tek ste položili automobil, pa vozite 20 na sat, dok ne steknete prvih par dana neku vrstu ošćaja, svi smo prošli tu fazu, ili tek proplivate kao klinac, pa onda gledate, držite se plićaka. Ako ste u toj fazi, držite se nekih provjerenih kanala komunikacije i pitajte, naravno, porodicu nekoga mlađeg koji možda vešti i tako dalje za savjet. Nije lako ispravati. Biće 21. vijek borbe da digitalne tehnologije ostanu na našoj strani, a ne alat protiv ljudi. Mene zanima, vi ste spomenuli medicinu i ne znam da li ste ispratili da od skoro postoji chat GPT za health, kao poseban tab namenjen za odgovaranje na zdravstvena pitanja. Koliko to ugrožava medicinare i lekare po pitanju profesije? Pa, ono što smo spomenuli na početku jeste dakle da će svako ko bude koristio takav, odnosno svako ko bude plasirao takav sadržaj morati, odnosno takav model veštačke inteligencije, tako po znacima navoda, morat će da obrati pažnju da se dijagnoze ne daju tako lako. To je u stvari suština. Šalu na stranu, videli smo i da dijagnoza bez pregleda, bez dokumentacije. Tako je, i to je jako opasno. Dakle, sa razlogom je neko... Sve može da se unese u ovo. Sa razlogom je neko, postao lekar da bih mogao da leči ljude i s tim u vezi je vrlo važno da to razumemo kao jednu osnovnu paralelu. Da li će taj doktor, lekar koristiti, neki vid veštačke inteligencije se konsultuje, to je već diskutabilno, ali ipak ta osoba, zna da barata sa svojom strukom. Dakle, to je ono što smo rekli. Zašto su Kinezi uveli, nema diplome, nema da se, koliko je to kontradiktorno, vidjet ćemo, ali ono što je suština jeste, ako vi imate neko radno iskustvo u nekom prostoru, u nekoj profesiji, vi možete koristiti benefite veštačke inteligencije tako što ćete nadograditi svoje znanje ili neke repetitivne poslove smanjiti. A koji su poslovi ugroženi kada je veštačka inteligencija u pitanju? Vidite, to je do skoro bila jako alarmantna i da kažemo tema pod... Ili možda još bolje, koji su bezbedni? A sada dolazimo od onoga da ipak nije to baš sve tako kako se pričalo, da će svi naglo ostati bez posla i da će doći terminatori da nas zamene. Ipak se vidi margina, dakle margina kao i revenue outlook, revenue upside, revenue, znači na svih modela. I ipak dolaze kompanije do zaključka da ipak možda nije baš 100% automatizacija rada u svim profesijama neophodno da se koristi, dakle, AI, odnosno tehnološka rješenja veštačke inteligencije. Negde da, negde ne. Dakle, gde su, to smo već 100 puta pomenuli, gde je dobra primjer sa veštačke inteligencije u automatizaciji rada, jesu, dakle, repetitivni poslovi, dakle, help deska, kreiranje etiketa, nekih tako dalje, koji su uglavnom, primjer, radi, ne znam, neka kompanija automobila, pa sad imate neku liniju automobila, pa zovu ljudi da prijave neki problem. Ma ja ne verujem ništa tome, ja to inteligencije ne verujem ništa, knjiga u šake i gotovo, ne radim. Ali da vam kažem, čak i to mora biti kontrolisano, strogo kontrolisano.
Kako se koristi i na koji Da li način se ljudi mogu da koristi? se kontroliše? To je pitanje. Neki mogu, neki ne. Da, morat će. Vidite, postoje definisani protokoli, kao što smo počeli na početku emisiju, vezano za ovo što se desilo, dakle, u inostranstvu. Pa evo ova rektorka u Gentu je koristila Einsteinove citate koji ne postoje. Tako je, ali hoću da vam kažem, postoje jasno definisani protokoli parametrima po koji službenici trebaju i moraju da se kreću. I to je u stvari ona suština. Vi kada, ja sad ne mogu da kažem pa policija je 100% kriva što nije imala kontrolu nad tom jednom individuom. Da, ali znate, ta osoba je završila obuku, pripremu, korišćenja novog alata. Dakle, kao što ste završili rukovanje vatrenim oružjem. Dakle, vi ste potpisali tamo, konsentovali sebe da ste upoznati sa uslovima korišćenja bezbednosti rada. A u pojedinim istraživanjima se piše da veštačka inteligencija zaglupljuje. Znači, manje razmišljamo, manje smo kreativni, manje se oslanjamo na širok spektar informacija. Sve želimo sad i odmah i, na primjer, bilo je ono da su deca dobila da pišu sastav i da prosto nisu mogli da uopšte budu kreativni i da koriste prideve. Za neke je možda i bolje da ne razmišljaju. Dobro, da. Jedan od problema 21. veka jeste digitalni atrofir. Upravo to. Dakle, taj instant gratifikacija dobijanja informacija. Iz jednog prostog razloga što, ja sad nisam psiholog, ali okvirno mogu da kažem, kognitivne funkcije, znači mi se ne trudimo da nešto razumemo, shvatimo kao srž, nego dobijamo površnu informaciju koju odmah apsorbujemo i onda mislimo da smo je plasirali u pravilne kanale. A mi imamo fatalističke najave. Ovaj vaš kolega Daniel Kontotajlo rekao da će se veštačka inteligencija 2034. okrenuti protiv čoveka. Zašto baš te godine? To smo već pitali na jednom drugom mediju. Inače, ja apsolutno te stvari ne verujem zato što poznajem šta je ispod haube. Radi se o gomili matematičkih formula i obrazaca koji kalkulišu u suštini vjerojatnoće, koriste statističke modele da pronađu najvjerovatniji odgovor na neko pitanje iz baze znanja. Znači ne mora da bude 2034. Ne, mislim da tu vrstu jedino ako mi sami svojim greškama o kojima upravo danas govorimo i nepoznavanjem kako treba raditi se, a ne počnemo praviti neku vrstu štete. A da li mi upravljamo sa AI-em ili ona upravlja sa nama? Pa upravo, ja mislim i to je presudna centralno pitanje ove emisije našeg razgovora. Mi moramo da naučimo kako da mi držimo konce u rukama i da nas veštačka inteligencija nas ne nagovara na nešto i da poznajemo da će ona možda pokušati neke stvari. Ono što je važno, znate, ako pričamo o medicini, veštačka inteligencija je potencijalno velika pomoć lekarima. Vi znate koliko je napregnuti zdravstveni sistem u najbogatijim državama sveta. Nigdje nije savršen. Jako su skupi, treba puno osoba, ljudi duže žive samim tim i više bolesti i svašta nešto. Kod nas se često čeka za mnoge stvari. Zamislite vi lekara koji mjesto da čita dokumentaciju ručno 30 minuta i traži dijagnozu ima pomoć. Pritome, jako je važno reći, Evropska unija, ona je direktiva veštačkoj, kaže konačnu odluku za visoki rizik mora donijeti čovjek. Znači mora biti u lancu odlučivanja. Znači šta uradi veštačka inteligencija? Ona kaže vjerojatnoća da je ova dijagnoza 72%, 64%, 52%. Lekar će fokusirati se na to, ne kažem samo na to, ali to će mu dati šta je najvjerovatnije, puno će mu vremena uštediti, vjerovatno nešto od toga će biti tačan odgovor i on će na kraju udariti pečat i potpis na to. Ovdje stajemo, vidimo se ponovo. Hvala što ste bili gosti ovog jutra.